Ntate Modimo ra leboha ka tshireletso re fileng yona ho tloha letsatsi sa le qadile ho fihla motsotsong ona. Mme tsohle tseo re di kotutseng ho tloha mona Modimo wa rona a mpebe di wetse mobung ono sontso o lokisitswe ke wena. Mme le tsohle tse setseng a di ke di wele mobung o nepaetseng e le hore ha re tloha mona re tle re ho lokile hore be re ile ra ba mona ka nako ena. Ka lebitso la Morena wa rona Jesu Kriste ra rapela amen. Lebitso la ka ke Mme Masutlwa Ditjhakela. Ke haile ha Mabote mane tjhe le bone go ntse ke tsamaya le motho wa ka ke lahla ka ipeya ka pele ka mona ke lahlela mpona. Ke a leboha. Ke na le bonnete ba hore bohle ba tlileng kwano re dipaki tsa hore dintho di ntse di mpefala ka lehlakoreng lena la moruo. E hlile go batla ho le boimanyana akere e ka ba o motjha e ka ba o mme e ka ba o ntate kaofela re hema ka leqeba. O bone motho a hemang ka maqeba ke bone manese a teng ka mona le bona o ba jwang ho ntso re fela ka ke re le bone a ke so bone ke a imagine nna a ke so e bone. Mosotho yana a ka re nakong eo mpemphela pisang motho a le kanwang ke sa ntlo ya hae le kanyane ho phelang le jwang le diretsana lehlakana la bophelo la le fumanwa kae ne bua ka ntse re e hle le fumanwa diretseng mo ho senang kgomo ya eng empa ntse di le teng le bone dikgomo tsa boroko tse robalang ka 8 di tswe ka 12 batho ba bang ba iketla ha ga ona moruo o je motho go bala tsatsi le tjhabile o tswa le tjhabile. Mme ga hlokomela bonneteng hore ha se re bua nnete salary e le yona e le jwalo fela ha ya lekana ntle le ya tla re tjhenna so far so good ke kopa phamise letsoho o tshekile ga o leboela mme ga o lebohela rona ba bang hlile salary ha e sa etsa jwang ha e sa re kopa ditlhoko tsa rona tsa kgwedi di feta lekeno la rona la kgwedi. Ho so hlokahala hore mme ha tswile ka ena khona ntate le yena a tswe ka mona mantsibuya ha re kopana re be re kgohlantse re tsebe ho kopanya hona ebe bophelo bona re bohlana kang jwang. Ha o ka sheba o ka fumana hore kapa ke re hona ke observation ya ka ha re nka the working class boholo ba rona ka mona re ka re tsona e na le di group tse pedi re na le group tse kae hona le batho ba so hlokomele hore tjhelete ya bona ha e nyane empa ho turu e le lifestyle ya bona ya letsatsi le letsatsi ebe ha ba etse letho hore ba fepe lifestyle ena ba tshepa bo matshonisa ke re ke be jwalo ba tshepa dikoloto ke re ke be jwalo hore e be dijo tsa lifestyle ena e imelang lekeno la hae a ke re ha ke bui Sotho se thata ntse re utlwa kaofela ke a leboha ha ke bui ka motho ke bua ka rona ke groupung ya pele ha e le mona group ena ntse se hlokomele hore ho turu ke lifestyle ke kopa le ke le ntjwetse hore na lekeno la hao la kgwedi le kgwedi entertainment e ho hola tjhelete e kae entertainment ha se taba yane ya grooving fela ho tloa ka DStv ka tlung ke entertainment akere o patala the most expensive compact ever e nang le bolo ke qala ka yona bana nna hlile ya shebelwa haka e nang le dipopaye tsa mefuta e nang le di soapy
tsa mefuta e mo le mo o cateretse hore ha o fela bolo ho kena soap ya o tswa di soap o kena di popaya ke ena ha o sheba o fumana hore e turuturu ke bokae ntho ya DStv bokae 1 mama 1 e hlahlangwa ke ya bokae ka tlasenyana ho yona 600 e hlahlangwa ke ya bokae ya 600 4 re wala mono ke a utlwa boholo e wele ho 4 ka tlase be bokae 1 e be ba bokae 30 ranta eo nka nako e kae selemo kaofela ke kapa ya selemo ke 100 malodi ya 30 ke yona eo o tlang selemo kaofela e na le di-channel tse kae ke Lesotho SABC 1 2 haena ya di-sports haena di-sports haena di-popaya ke kopa bona matso a batho ba patalang eno ya 30 rand a fokola la bona o tse ka taba o nana le eno ya 30 rand fela TV o e shebella haka aha la utlwa ke entertainment se re ntshitse yane ya 1 point ya ke hodima 1 point eo ho na le yane e subscribelwang ka thoko bo di Netflix bo di Showmax ke bokae tsona 200 per month ha re so kene Wi-Fi a ke re ha e se Wi-Fi ke entertainment o na le TV ya 1 point ka kgwedi o na le Showmax o na le Netflix ya 200 ene engwe ke bokae ke di 2 di pedi okay re boetse re na le Wi-Fi yeo le yona o ntso o shebella di movie Netflix wala mo Wi-Fi ha o se bolelo ha ona data ke o ntso lo reka data ha re so kene dijong ha ke re la utlwa santsane re le entertainmenteng se re beile bokae ka thoko se re total entertainment fela e o reng ha ile siyo ke re jo we ho boga hore ke tlo etsang between ho tlona tse ke fihlile ke tswa mosebetsing ho fihlella ke robang e se le yona entertainment ya rona ka matlung ka mona tse ngata tseno re boetse hape entertainment mo ho tla be ho na le di party tsena tse tshwarwang ebile na le feme ka hare e na le jwala bo bongata ho patalwa bo bokae hona jwale ho hue lenyalong lang o nana motho o ke o tshetse bokae pokothong mo hobane ke sure ha tshepa dijo tsa moketeng o nana pokothong o tshetse bokae le ha o itse jwala ke ba mahala o ntsa iketse le ba haya ke bua ka banwang mona ke a tsa gona ga no ka mona ka mona gona ha ne ke etsa mohlala ka bona o tsebe o tshetse yang ka pokothong o nkile o entse bonnete ba gore fono ya hae e tletse data ya lo nka content a ke re content ha nkwi mahala e nkwa ka tšhelete ntse re so qete ntse le entertainmenting sorry o fumana hore ha re tloa entertainment go di ngata la ka mpha le mehlala ya tse ngata ya entertainment ya motho ka mong hore na nna ke bone ha mafelo a kgwedi kapa not even before kgwedi fela weekend e nngwe le nngwe ke tla brusha ntate ke hao ha re sa ka ntle go ja o be sa le re ja dipapa ka tlung ka mo a ke go ja mo le ho feta ho tsipa ho feta ha ke pheile ka tlung ka weekend eno fela ke bokae mo jellang teng ka weekend
400 e time isa ka 4 ke 1.2 ka time o ja the market e lo 1 point mamangwe be a mona ka ka weekend le nngwe se tla ba di level tsa gona ka o fapana ke ha ke re se ke ga intshang empa ke re shebe ska ba re ntse re fepa lifestyle e ntseng e re gutisetsa kae morao e be jole ke ka dimme hore ke lo thabisa bana ka tšhelete ya sekoloto ke re monga tšhelete a hlamana ke nana ka etsa letho ka yona se bile mohlomong hona the market mono hona le engwe ke la ka isia ka toilet tšhelete eno e ke ka dimme gentse re ra itlhatlhoba tlabeng ya gore na nakong ena eo moruo o nyotobetseng gore na e hlile re ntse re hatang hantle kapa e hlile re bohlaswa motho e mongwe a botse gore na ha e ne ba o accountant lapeng la hao o bona ka go sa tebelwa mosebetsi monga company ha fihla ha re ye he accounta ke utlwa ka go mosebetsi o no tla no khipe ka pono tsama ba bangata ne re tloetsa bang ne re tlo tsama go thulolo itebela la pa ke thotoletswa ka malapeng hona ha ke shona ke botswa kapa ke semenye hore ebe ke tla tloa lapeng ke sang ka lunch ke lo reka lunch ke semenye kapa ke botswa lunch ke bokae ha re bueng ka e boholo re rekang go reka ya 30 rand 35 40 time is 20 days a ke re weekend ha re mosebetsi ke sele bokae 60 jodada ha ke time is 60 ka 20 days ye o re thewelang go thwele yona ntse le 1.2 ya lunch ya hao o le mong o sa ijelle ntate o sa ijelle bana ya hao o le mong ha e ba le babedi ntate o tswa mona le ja 2.4 ha re bui ka bana lapeng re bua ka lunch fela hona le ba jang ho tloa ka breakfast di 1.2 tseo re di ntate aha fela ha yang ga e ja cabbage ka ofela ke ga e ja cabbage fela re ntse re ho jwang ho buima a ke re itse re hemang ka maqeba fela jolo o tshaba hore ka ofising ya hao ho nkga ka fela o hema ka leqeba o batla hore ho nkge KFC tsatsi le fela o hema ka eng jole ke ba le tlo fola jwanne ha lo tlo fola boholo ba rona ke hopola nna ke qala ho sebetsa a ke re ithuta ka ho bona o nahana gore ha se ke sebetsa mo ke tlo nka karete ya o kae ntho ke tlo itira ka yona a tha ke tsere ke ikenya ka ga tetete a sa ihlene ke ka e batla karete eo ke ne ke sonyale motho ha o shebe nako o yang ka lebenkeleng ka mo o nka mogolo wa hao ka o fela hore ke gola 700 ke tsa mohlala ha o tlose di commitment tse ding hore ke salletswe ke 50 rand from 700 o kwa gore ha o nkile diphahlo tsa 2.5 jalo ho thwe ke di patala 150 ha e sa le 150 ha ke lontsha motlakase ke ntshang go sala 50 rand jalo diphahlo tse le ha kgwedi fela ke lo di patala ka a ke re ke shebile hore ke fumana boka ha ke a sheba hore ha ke ntsha dintho tsa bohlokwa go sala 50 rand ke nka diphahlo tse tlo re ka kgwedi patala 150 100 rand e tlo tswa e tswale ke be mo le ke ba ntse le hletla fela ha le tsebe o ntsha 100 rand
ha le tsebe ho entsha ka bona hore ha ona mo ke tloya ka e kwala ka re tla ka diphahlo ha ke na le tšhelete ha ke sana account. Amen. Hona le ho hong hape ho e leng ntho e ke sa tsebeng hore na ebe ntate Modimo tla re thusa jwang hore re hlole. Ha ona ntho e sehloho jwalo ka peer pressure. E otla ngwana e otla ntate kore ha ke kgethe kore o ka nahana gore ntate ha le mona a tsa ke motho wa boikarabello peer pressure ha e mo etse letho. Ao mathata. Hola ba le nako eo Rusi ile nya hlanyetswa haholo ha e mo batho ba ya bankeng a lo kadima tšhelete ya yang kae sekepeng. Ene banka ke re ha o kadimme a ke re bo bona ke bo ka tšhelete tseo tsa mo ha o ne ka tlase ho 20,000 ha o ka dia ho e patala. Ha o kadimme 20,000 ntate Marumo ke e khutlisa ile bokae? Thank you. E khutla ile 45,000. Eo ke ileng sekepeng ka yona. A ke go kadima fela le di terms and conditions ha o di bale wa sign ntho e batlang ke 20,000. Jole ba watla hona mo ba tseba gore motho ha batla tšhelete ha ba le di terms and conditions. Ebe o ntse re tšhelete ha e fele ke hona o lo bala mane bo sesanyane go hantle ho thwe mmu o bona go ke ikentse kae ka hare nana 45,000 fela ya ho ya Mozambique ka sekepe ya ho ya Cape Town ka sekepe o ka ba entseng ka 45,000 o go ga se re ba nnete ba bona go bo fetotse bophelo ba hao. Yes, di photo di teng content ga e bona but it's gone. Reality ke Kentse re le mefuteng e mmedi ha jwale ke sa le mofuteng wa pele wa the working class. Hona le motho ya ngotseng a itseng ho bonahala 75% ya the lower class and the middle class ile bona ba phelang kapa ba sebedisang tšhelete hodima luxury ho feta dintho the basic needs ditlhoko tsa mantlha tsa bophelo. Ebe motho o ikimeditse o gwala seeta sa 4,000 a sa e goleng. Ebe wa hae ke hore shaba dieta ndades shaba wa chendades ka pelong ka mona wa tseba hore dieta ndades go tlameile o go bontsha tsona hobane e hlile di tswile le manale mona ke sekolo o tlameile hore bontsha tsona le price motho a tsaka ba o jwetsa go tse ke 4,000 ndades diketekete di tswile ndades hobane o le ka ho tlosa eng guilty ya ne a bonang hore he ke ikentse ka hara guilty ka baka la mehato e bahati bana e hlile ba tlamea ho bonwa hobane e hlile ke kene ka hare hore ebe ke na leng le bona. Re ntse re bua ka the middle and the low class. Ho thwe ha ka bewa mona motho a price-uwa ya ba ho beua eno ya ka reka anything ya e batlang ya ba ha e motsitsing eno o turu ho feta eno. Taba ko re na ha re committing suicide, financial suicide. Re di topo tse tsamayang financial. Ena tse ba kueng ke bo mang? Ha ona motho ka ba mosupa. Strike sa rona ke se sele ka re tlo bontsha bahiri hore ha ba patale tšhelete tsa jwa e phedisang e bile o thwe phedisang e senya lekane e re ha o so dula fatshe le motho eno wa tseba tšhelete ya hao ya phedisa ho ka o etsang ke ho khatha lifestyle e turu e sa lekaneng le lekeno la hao.
ke kopa ho etsa mohlala e ke sa o rateng ba ke kopa ho etsa ho thweng batho ba difeme ke bona ba kgolang hanyane ho feta batho bohle. Fela let me tell you, batho bana ba na le mahabona. Director ga yana ntse dila ntlong ya mmuso, sorry ha eba o teng ka mona ntate kapa mme o ntse le motho wa feme yena o na leng o etsang eo nna ke le director ga ke sitwang ho etsa. Ha etseng dadis a ke re ha etseng dadis peer pressure ya no itjwetsitse hore ke tlo sebeletsa wa tseba na o tlo sebeletsa eng. Ke batla bana ba ka ba be le ha bo bona, ke batla go ke be le haka yena ya bo di competition tsa di content ke a etswa re ipolaile ona mono. Ha o ka sheba ke tla ho lona batjha ba tsa lifestyle e le kopiditse haholo ka goma ka mole ha ko ntjwe ke se ka go goma fela ka ha nakong ya gona sekolo e ne le goma e tla nne be goma le gona tjena ba di se di le ngata. Ha le tsaka tšhelete le be le isa ya manpower a ke re le be le go ka diphahlo ka yona le be lo etsa di-party a ke re le dibuka tse ding tse ntseng le re gona re ithuta ka thata ge na dibuka ha e teng le tseba hantle ha le ise teng. Let me tell you, reasons re na le group tse pedi ke kenyeleditse le batjha ba ke ba ntjwetse batjha gona mo ka tšhelete ya manpower ke ba ba kae ba ile maiketsetsa business ka yona tšhelete ba ntse ba sa etse bo ndades sheba loto ka tšhelete ya manpower ba ba kae bo ba tseba ba bangata ba fokola fela ba teng a ke re bona ba teng boholo re ile ga entertainer eng le tshwele hore ke hlae ke le hantle yet go se hantle. Hona le a ke sa opolana ke mangana re e ne re centre mane tšhelete ha etswa ya ba ye mongwe nyametse ka bona o nyametse kgwedi ya ga ha gutla mo ya ba hore ho a botswa ho e sa lo nyamela kgwedi ka ofela na hona mosebetsi wa kgwedi ka ofela a ga na tšhelete ne tswile ne ke swale a gona tswetsa ona na ba ile ba mo opela matsogo ka ba ile ba mo tshela ba ile ba mo tshela ba ile ba mo tshela motho a nang qoqela se bona qoqa a qabuhile a batla ke joine le tsheo lena ya ba nna ke bona moshanyana a na le kelello ka tsela e kgetheileng. Ha re yeng groupung ya bobedi group ya bobedi e tla be le e bonang hore salary ha ya lekana ebe o bona tsatsi le leng ka mokotleng wa hae ana le ntho a e tshetseng a lo rekisetsa basebetsi mmoho le yena anything ka koloing ya hae o fumana hore ke mathoto fela o na le mosebetsi wa hae kae wa office kapa o ga isa pokola e hlile hobane o bone hore a ke ho thwe motho ya etsang business o sheba tlhoko ba bona bana ke ba sa hlokomelong bophelo bo tjena bona ba batla lifestyle ya bona e ne flourishetse je e re ke ba tlisetse solution ke ba fe tšhelete bona ba sebeletse nna ha kgwedi fela o teng ofising ya hore nneletse o tla go re ke sa lo entsha moya o entsha moya ya ka e tlile o entsha moya ya ka entse jwang o mphile ya ka le ene le bone gore batho ba ha ba swaswa ba batla tšhelete ya bona o tla bore na jalo go be ke a go kolota go ke tsamaye ke lapile patala motho gobana ke wena o ntso fepa lifestyle o sitwang we afford o tla mo fa ho sane hape o teng hape ha o sa nka di maboka wa o neya ona tšeo ke bo thusele bo 30 bo 35% interest o utlwa ka nako eno a nka e patala e nyane
o na le ntho e fast o batlang ho e fetisa o bone seeta sa bokae so o batlang ho se reka ka selemo ha o kopanya tšhelete eo o nana ke bokae e ngata wa tsa hona le batho ba kgolang hantle Lesotho mo ha ke batle le gona hentse ding ke phela Lesotho mo yena motho wa kgolang hantle ukwe ebile ana le partnera e le yona e kgolang hantle fela o fumana hore ba na le di-side hustle ile ntse le ha ba mehago batho bana tšhelete ena ba e batla hole bona ke re ba bona hore e hlile ha bolekana ha eba lifestyle ya rona ke e hloka boka ye re e kenyang ya fokola ena o bona ba itetse hore batho bao ena o fumane hore di-business tsa bona di nyollwa ke rona batho bane ba lifestyle eo re batlang hore re hlae re le sharp yet re se sharp nakong eo re sa sebetsang ho sa le monate ebe o bolella motho hore wa tseba o ka ntsha tšhelete e itseng ke ba bone nna batho hantse ba i-advertise ya ba o reka di-product tse itseng kapa wa etsa ntho e itseng wa nna wa rekisa wa etsa tšhelete di-excuses tse tsa batho ba ke buileng ka bona pele di ngata hangata ba re ha ke na start e se rekiswa ke batho ba bangata ke busy business ya se ya batho bohle wa tseba says who wena a supportang di-business tsa batho fela wena ha o wana le tholo ka le etsang hore batho ba tlo support the very same person e ga fellwe ke mosebetsi Trump a hule o tlo bona hore business is for everyone the very same person ya katang ho jwetsa hore business ha se ya motho e molemo e re a jwetse hore hang mosebetsi o fedile Trump hutsi diphallelo tsa hae o tla bona hore business is for everyone jolo wa tsa bohloko ba ha so etsa business o le under pressure ke feng o so tlo dependa ho yona ha e qala e re hlaisa profit fela wa eja business ya hao ha e atle hobane so le kae under pressure Lesotho mona ke bone re qala di business either how retire matla sa fedile a ha o re o manage ntweng mmuso kapa company yo qetile matla wena ha o kgathetse o le hana ga re le 65 e gona matitjhere ba ba le a le 55 a ke bona ane ke le 65 le hona ke qalang business ke rata yeno fela ga yetsa ke ba kae ba qadileng business at the age of 65 ya ba bana ba bona ba ntse ba le ka hara yona le hona jwale ba fokola ha eba ba teng ga bona hore boholo ba diphoso di etsuwa ke rona la bona naga ya rona ya Lesotho ha ya futsana ya ho futsaneile rona ntate motjhaba o itse hona le kelello hona le eng we are hacked somehow ke mang ha ke tsebe ndade o thu ke mohanyetsi ya o jwetsitseng hore o ke wa kgona e leng hore ha re sa qale hona tjena re bontsha bana hore e hlile re ka etsa di-business ga nna ga e hodisa ke ntse ke sebetsa ka mona le bone motho ye ha e se e hodile wa tloella ka mo ebe jolo sa lo shebana le yana ho monate ho qala business ho ntso na le lekeno le leng lena le teng le sebedise ho etsa business ye o sa tsebe gona yena yona o tlo fumana lekeno ho fihlella neng hona jole life is full of surprises ke manana hana hore batho ba di private hona ntse
But they are stranded the way they are right now. Re ne re khalla ho tloa re tloa mmusong re ya di private ngobane ho no batla ho le jwang ho le beterenyana. Batho hona jwale ntho di entse jwang di sothi. Mmuso lona o tswa fa fela ho tjho hore he re imetswe ke ho hira batho. Akere motho ha iketa o tla re ke tlo etsa mesebetsi ke tlo etsang ka ho fela re shebile motho ana ga etseng ha fihla mane o fumana hore a khona. This is impossible. And o sa tshaba ho tjho hore it is impossible. Ke ntho na tla nna re a khella hore ho be le di halahalanyana ho be le eng hobane wa bona hore mosebetsi wa nako e telele is impossible. Jolo rona re le bana ba Basotho re etsang hore motho ka bo mong a ipone gona o iketsa jwang. Ke utlwe hangata re lla batho ba kileng ba tsamana hentse di batla mpakela hore o ka fumana hore mona mo re Densey Point strata sena ho a tshokwana ho tla bo rekiswa ntho e lengwe fela haeba ho rekiswa generator e tla ba generator ho tloa mona ho a tsho hodimo mane mofumadu a tlholo ha ona mohlankellang ke re jole ke hlomme di popcorn mona motho e mong ke yena o fihla pela ka go fela re batlang re batla tšhelete go re fela o iketse hore yena ya hao popcorn e follwe o etsa hore e be betere jwang. Jole haeba o tla no etse popcorn ya ne re tlwaetseng hona le mong ya seng a re fafa eng ka ntle re tla fafa mona ke haeba wena o tla le tswai fela hona le 6 gane ka ntle asu mona se rang ka gona e ne petse ka pa ya pala fela re tsebe hore hona le ba tla fola hona mono kae 6 gane ba o tlosela tswai mo ebe o ntse re customer ga sa ka dimpaleile ke bona boloi fela motho ye wa pela ka mo a the boloi ke 6 gane. Ha ba no le mme a go ka ndishweshwe nna ke le ngwetsine ke tene seshweshwe sa nsene sna le ana go thekentse sana sene se le buima sa so no tena mose ebe o tena freskoto ka odi di sa le tena ebe wana o ntso le sego ke se dutse mmo na hona le motho a tlatla ho wena di customer ga tsa tla ba bonkgono na bonkgono ba sana le ya hore ba ka reka hangata ho wena batho ba nang le tšhelete ke bana ke re se ba hlalosena ke ba feng ba tla ya mane ma batlang sena le eng ebe o ntso ga ha o those shweshwe ho bua ka ntwe ke 2025 mme ha re sa le e leng hore business ya ha o so e qadile le teng o tlameha go letsatsi le letsatsi o no o improve hobane hona le batho ba batjha ba ntseng ba fihla ba etsa ntho e tshwanang leo o e etsang e seng le better than wena e le go tlameha go lwena o bona go ho so etsuwa je e seng go ga Sotho le na e sale le jagwa ke nna ka dishweshwe go sona le ba betere go sona le tsebo ye jwang e ntjha. Ha ke a sheba nako ke saletswe ke nako e kae an hour hona le motho e mo yeo ke motho wa ntate le mme jwale mme go ya mosebetsing o sia ntate hae. It's a true story ha ke itlapele bon ntate ka ke itlapele jwale mme o re mosebetsing wa ka mane ke bone monyetla wa business a go bone monyetla wa mme ke ngola fase ke bane ke tlo ngola mo metlele e kopane le low ka o di ma metlele re na leng high class o fihla ho motho wa high class o re hona le monyetla wa business e itseng e sa hlokeng le tšhelete e ngata
nthe fela 1.4 ke o connecta ka business motho eno o re shoot just like that o fa 1.4 yena o tlo re nna ke tshaba batho ba tla reng hore ke fihle mono ha ke batle hore ere ha ntse batho ba tla reng ha ba bona sentse ke mathama ha bona ke kokota ke re ke rekisa di products ka nnete wele ho yena ke tla o fa yona 1.4 ka nnete ka mokgwa ke leng busy ka teng nke se kgone hore nka etsa business wa utlwana mabaka a mangata ka kang le ha motho a sa re ke tla etsa jwang mabaka ke a beile la utlwile batho ba tla reng hola ba le motho a la nna etsa ntho ena e face ntho ena e seitswa ke batho ba bangata ha ke na nako ya ho etsa yena o itse fela zwagala and of mano hore e se ba stream sa le shome se kenyang tšhelete ka tlo ha re se ke na le tse 9 o fa yona 1.4 yeno re ha re ka nnete nna ke tsebe ho bua e ba moshe ha ke tsebe ho bua e ka ba nthona ke tla ya advertise ka ho reng o mo rekela yona o e beya ka tlo kgwedi ha e fela hore profit di reng ha nna ntho eno sa le ke ka mo e sa le ke etsa bang e sa le ke e beya ka mo wena ha o e nka o lo e rekisa o mo bontsha profit ka mora matsatsi a mararo like ya tla nna ke lona le tseba ho bua business ha se ya motho e mong le e mong wena e bantate modimo o tsekisa wena e bantate modimo o tsekisa hona jele bile ho so le monate data le re buileng ka yona yo ba palang ka yona why o sa e sebedise ho advertise ha ba o tsebubu ke dintho tse kae tso di rekileng tso di boneng social media bona Shane na itumelwa ya China o kwa go tšhelete wa e kenya e ya Shane e o tlisetsa dintho wena ha e mona o tswa fa o beya status fela ke rekisa phofe ya mabele bona le motho e mong ho le ka covid ene le petepete la e hopola se ke beya status nsa ka gore ke rekisa phofo ya mabele me a suka dina ke go tloloka hle ba tseba go tloloka ha ke sena motho eno o na mpeile gore ka ena ha ke sena o na mpeile kae let's say o na mpeile mona wa utlwa jwale o bona ke rekisa phofo ya mabele ho yena o nagana gore ke se ke le kae o se bophelo bo se bo fedi o se o rekisa phofo ene e sa le ntse ke e rekisa empa e le gore yena o na sa tsebe a qala ho bona hore ke etsa bang ke sehwai ke rekisang hona jwale ha re tlo beya gore ke rekisa pone o tlo re a honna ke kapa hona jwale mohlomong ka ona covid kapa o tlo re he batho ba mehago tšhelete ena ba e batla kae yena o dutse ha be ya fumaneha yena o duletse yena o entse bang o duletse ke kopa ho etsa dikgothaletso ke re kgothaletso ha e tlang ha re sebedise lekeno la hona jwale ho iketsetsa mokgwa wa tšhelete nakong e tlang ha se ntho e thata ha ebe motho a sa tsebeng ho bua le batho o na le fono e o etsetsa mosebetsi wa hao ko go fela re teana toropong o mpha tšhelete ko fa ntho e batlang ga gwana ona ntho e re tlanne re e bua ha re tloseng ditlhong re tloseng di-excuse le monahano wa hore ho rekisa ke bokepesele ke kopa bona batho ba rekisang ka mo le bona ile dikepesele le mpona ke le sekepesele e tswa ka e taba ya hore motho ha rekisa ke ho bane le sekepe e tswa ka ntlo hantle bo mme le bontate a tsa ba itshukudi bao ha re nke lona lentswe leno
ba etsa tšhelete e ngata ho feta motho ya yang letsatsi le letsatsi ofising a gola hangwe ka kgwedi. Ba bang ba bona ba etsa tšhelete e ngata. Motho a tsebang hantle gore ke tseba o advertise ntho e ke e rekisang o etsa tšhelete e ngata ho feta motho ya golang hangwe ka kgwedi ha 12 ka selemo. Ke bahwebi. Ke ntwena motho a tla nahana hore ho rekisa keng ke bokepesele. Ha se bokepesele bo mme le bontate. Ha se bokepesele ho ha ke ntwena le bana o fumanang hore ha o ga lo rekisa o di tlhong tsena tsa hore na ke ha bonnye ke rekise ke etse hobane o sontso na le mentality e sentse ba o kenngwa hore ho rekisa ke bokepesele. Ke bosono. A ke le bone matso a phamisitseng le bona disono bo mme le bontate ba tšha le bone disono lona ke a bona matso a lona kwana o phamisang ngwana je o tisetse mono mo leng hona teng ga o kwana go rekisa se bokepesele ka nako nngwe o bona ha o rekisa motho a o fe karabo e ratwang ke ena le bona bo mme ba ba le masoba le bona ba hema ka maqeba di karabo tsa batho ba sa batleng ba le ba bona ba hema ka maqeba ba ntse ba felletsa ke a tloa mono o teana le customer e nngwe e reka e bile e patalla yane ha nneng ho reka kgwebo yo wa tametsa haufi le modimo bane letsatsi le letsatsi ha o tswa ka tlung o rapella go modimo o fe customer wena o ya mosebetsing o shoka salary ya hao na o tla o go rapella hore manga ka mpampatale kgweding o shoka yona hore ke a e fumana o seng jwale ke sa e fumane ke a lwana e nngwe ke hore ya e bang ha sure tate modimo ibe nna nka etsang ke thute di-skill sheba hore na batho ba tlhokong ya eng ke thute skill seno o tsebe ho ja ka sona ke ba kae hona jwale ba sa sebetseng ho latela mangolo ao ba yentseng sekolong ba bangata ene ba etsa zaka ba etsa eng lona tjela ka the ntate motlatsi post tswile mane ya o tlo ga khona e tlo fuma chatang ka kgwedi o so sa o batla ha e ba le keno la hao ha le lekane ditlhoko tsa kgwedi change your lifestyle ke itse ke kgothalletso ha etse jwang ha e tlana kgwebo kapa mosebetsi o ka o etsang ho eketsa lekeno la hao ebe o hlwekileng o fuentswe ke ntate modimo o ske wa sheba hore ka ha bana hona jwale ke makgoba a dithethefatsi di etsa tjhelete e ngata e fast ya ba o lo kena moo o tla shejwa hampe ke modimo ya ba go nya o pe ka ga ya tsamaya motseng wa ka mane a ke hangata le bone o tla fumana go motho yana ke le fasa thai o e nella bana ba batho ba mo rekisetse yona o tla o ka nna wa re ha ke a kenya letso batho ke ntse letso gore ha holo fela mme ntate modimo o nahana kgwebo eo o tla e fumana tjhelete fela o tlo e ja ha monate bana ba batho e le makgoba a dithethefatsi ho na le ba e jang ha monate wa tsena a nna ga se baka o fumana o senya bophelo ba ngwana motho e mong hore ba hao ba tlo phela ha monate na modimo ntho wa e rata ha e rate ntho eo e mong le mong a keneng ka mona ka mora ho utlwa taba tsena o so o ikolota hore hanyane o kene kgwebong o tlwaele hore na kgwebo e sebetsa jwang. It's not easy. Ya ke re tse gona le dikarabo tse o tla di fumana tse jwang ka nako e nngwe ka letsatsi you can go without the sale but ho sane ha o boetse o beile taba tsa gago ho ntate modimo ha o hlonolofatse a patale le letsatsi la maobane e jwalo business mme o tshepisitse o itse ke tla hlohonolofatsa mosebetsi wa matsoho a hao ha fela seo o se etsang se le in line le thato ya ntate modimo
mosebetsi wa hao ebe o kgothatsang batho o behang smile hodima sefahleho sa ntate Modimo. It's a guarantee mosebetsi wa matsoho a hao o tla hlohonolofatswa. Itse go hopola hore boholo ba rona re bona re le comfortable ho hirweng hobane re sure ka salary. Fela hona jwale bophelo bo tletse ka di-surprise. Ha o tsebe gona hosane o tla qhoma eng eo behang ho kae. So iketsetse molemo wa hore o nno qale hanyane. Hona le motho e mong e ke mo tsebang a sebetsang sekolong se seng se seholo ka rona ha ka mona. O ipuletse shop. Ke re shop ena ke ya hao. A re sentse ke tlo ya pensioneng. So ke re ke be sentse ke tlwaetse ho ba ka hara kgwebo. Ke se ka tla qala ke le desperate ke sa tsebe hore na ho tswa le kae. Hona jwale o sure ha tloa mona a fumana pension ya hae o lo itulela kgwebong ya hae ya seng a le sure hore na e sebetsa jwang. La ukana ho monate jwang. Batjha, I challenge you. Tloellang ditlhong, tloellang di-standard tse senang ho le isa kae. Tloellang bondades. Nako ya yona ya tla. Hona le motho e mong hape ya ileng a sebetsa company e nngwe. Ya ba ha company ena e tloha mmusong e ba autonomous, ba fuwa di-benefits tsa bona ka mona ha huwa ka mo ba ikemelang. Batho ntate ba batjha ntho ya pele ba e rekang keng? Ba reka dikoloi, of course ba la ba etsa jwalo. Ya ba enwa yena ka nako eno o haha malaene. Malaene ano a hae o sa yentseng hana ke ibitsang ntho ya yentseng. No, not bachelors. Ininyana tsenana. Ke tswa fa o ebitsa ka lebitso go ntate Tjhakela o kana ke bua ka mang. BNB, yes, o sa yentse BNB. Koloi tsele tsa batho ba ileng ba di reka di ho kae hona tje? Yeo yana malaene ya hae a sa mo fa bokae? Koloi ele eo a ela e reka e mo jile bokae? E kana ba le ho ba siyo ha e sa le. Fela yane yana koloi ya hae e mo etsetsa tjhelete e fetang ya. So le ha re etsa dintho ha re shebeng hore na re investa ho eng. Re shebeng na re etsa jwang? Re investa ho eng. Tjhelete o nang le yona ho thwe tjhelete e a hlomphuwa. Ha o sa e hlomphe le wena ke ba o etsa jwang? Ya o baleya. O kotsi ho yona. A o tsena o e hlompha jwang? Ke o rata hona mo thweng mo ha o ke wang. Fela re ntse re sheba hore na e ska ba ntse ke re ke e hlompha. Lifestyle ya ka ke yona e ntseng e. Okay. So mara ha di tlameha ba lifestyle e jwang? E hlomphang eng? Tjhelete. Ntate Modimo a letse hantle bo me. Ha re teaneng seterateng ke re ke o fa phofe ya mabele o mpha dierekisi. Ra ukana bo me le bontate. Ditlhong ha di beye eng fatshe? Ha di beye papa. Ditlhong na di fepa lifestyle o e lakatsang. Ha di fepe. Rather o tla ya mane moo o tlo kolota o bo qetella o sa bone hore na o ntso sebelletsa eng. Ntate Modimo a letse hantle ke a leboha.